tina make kocak cerek ke kancan kor kabini na pelak nak ya. Iya tapi alhamdulillah muncan potongan make res-keres lesep bencong. Iya dia tak kabeter Arya potongan silat ya. Iya justru mun potongan si atletis saya bertempuk ruang kok kabeter tak kok tepak keselember mun riah nje tak keroyaden noreng reduk nunduk mun kamarin make ke atas kebek depak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain penulangan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala ki paringin bisa kita pangki sataretanan along polong pada beres pada sehat. Alhamdulillah muka-muka teretan karena umur karena kaudi enten kulaban panjenengan terus kenging taufik hidayah na Gusti Allah saingkeh paringin rok torok sajan becek sajan bekus sajan kenseken pangabekteh ben ibadah dan kulaban panjenengan dek kajunan Allah ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Asyukur pole alhamdulillahi rabbil alamin tuan rumah sakeluarga panjenengan kenging pertolong na Gusti Allah iparingin mampu matu anak potoh nyelamati nak potoh iparingin rok toro ocak nak foto nah kabin nikah. Alhamdulillah kalaben tata cara tata kramah seleres ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bentot cuan teretan dan kula ben panjenengan nang sore hari samangken ia torelongku sareng tuan rumah tade boleh saya pertama ngemis sabarokah doana kangku nak potoh mantan anyar selamat sareng rajin Musdalifah muka-muka terus kenging barokah terus kenging kabelesna Allah terus kenging ridhona Allah saingke dalam perjalanan panjang mengarungi bahtera rumah tangga dalam kehidupan yang baru mun selalu apolong apeun kalaben kabelesen ben pertolongan Allah insyaallah apapun kemauan dan cita-cita baik di antara kedua mempelai akan basya dicapai kalaben gempang kalaben salamet amin ya rabbal alamin. Nak potoh salamet paraja syukurah paraja sakalangkong ngabencong sekaligus ceping Musdalifah padengakin sakalangkong ada keajunan Allah tanpa disangka tanpa dinyana kasokana Allah sudah memberikan izin macam po beun sebagai laki bini. Alhamdulillah saya ngak ye cong ngas tete ngate beun setiap benih karo ngurus saabeun tibi selamat tapi beun bade tambeun tugas kangkui ngurus Musdalifah sebagai bini. Nah alhamdulillah makana cong beuni kaparloh dina bingko karena ring sepona beun setiap mabeda acara riah semata-mata kangkui abri bekal abri ngun sangun ilmu dek kabeun makle andi panakenan dalam acelenakin odi berkeluarga. Alhamdulillah para rabu para teretan pernikahan kainto ibadah teretan serena ibadah kalau kita lakukan dengan baik yakinlah bahwa guleben sampean akan mendapatkan kencaran akan diridhoi oleh Allah. Persiapan pel-ompel saya paling gendeng tantona swargana Gusti Allah. Tetapi ingatlah wahai saudaraku terutama selamat mun baen acelenakin odi berkeluarga cong tak tepak ka jalan-jalan saya ridhoin Allah tak bener dak ka apa saya lay contohakin Gusti Rasulullah maka baen akan menanggung resiko. Ancaman terbesar adalah bebentuna Gusti Allah adalah nerakana Allah. Paham ya nak ya? Makanya engkau terotor notor nabeun secara khusus cong mulai dari satiahna beun pangas teteh tengate ya cong cek papa deben ki jang bujang cek papa deben ki ceng lanceng munri beri enak ngarnya langar kabar katemur tak pateh depet-depin bi oreng biasa anak ngudeh ceng lanceng kita atau apa tapi mun satia nak cek ala pola ya
mun beun pah mangkat ka beureu ka dejeh ka beureu ka temor tada duk nun duk veleukat tada nun keleun rak para beuni karo beun sepatodusna reng seponah matowanah bininah beun leupeuleuna kapi bekal epatodus beun masyarakat gara-gara beun setong. Makanya pesan dari sengkok saya pertama nak foto, setiap pernikahan biasanya para guru para kiai selalu berpesan di awal tebuna, usika wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai nak foto seperti akad nikah termasuk beun kelek selamat, ada pesan khusus dari sengakad bahwa jadikan ketakwaan sebagai modal utamamu dalam perjalanan hidup pria. Sehingga pagenteng bektena ka Allah, pagenteng ahlak ka beun, insyaallah hanya dengan cara itulah beun insyaallah akan menggapai kesuksesan kala beun sampurna. Alhamdulillah beun kok matoro ya nak beun numpo di paniniran ya. Aduh numpoh di paniniran de nak make tongkel pisah pada tampru beureu nak tapi lain kampung sehingga ceuk moto dusun ring paniniran ya cong beun depak ka daerah panasan dina beun intar numpoh tunjukkan bahwa beun betul-betul ring paniniran yang sejati. Apa saya kalako beun dina padengakin bahwa beun seorang muslim yang baik, jaga ibadana, jaga akhlakah, jaga tata keramana. Insyaallah matuane dina enjak cong tak pangkempang dalam setengah bulan dia ring ngaire beun lakoh kanghui alandu ngare atau ada remah apa enje latilah keluar kada lemben bini nak lu saya penting tatah ada ibadah ben akhlak ke alhamdulillah ya kencak bit make berbulan madu cong mun matua lagi en biasa nunduk paling misem tapi matua bini enak pikir tako adem gerendem pan katepanan di manto tapak ketek laki bapak tak ngerti je edepur beres lakar isa kena. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari jeriah cong selamat pesan pertama sengkok sekali beun betul-betul berhasrat bertekad berkemauan untuk mengambil Musdalifah sebagai istri tercintamu sehingga nak ya ja anyal kenyol ya cong ya iya mulai ki anyar sampai kalajuna mulai ki ngudah sampai katuana mulai dari lempo sampai ke korosa mulai di soki sampai ke miskinna mulai dari beres sampai ke keringa mulai dari odi sampai ke patena sekali cinta dan sayang Musdalifah jangan pernah berpaling kepada yang lain. Alhamdulillah cek letolean ke sapa pole cong lebih pabik Musdalifah jina halal ka beun satia apa boleh deki teron maurib teron isa make molena tamoy iya torena. Alhamdulillah sehingga Musdalifah rok toro ocak ya fing ariyah imam beun ariyah pamimpin beun ariyah komandan beun saya penting tuh gak sering bini setong karo kolan dia toro ocak legege berarti kanan deh iya kiri deh iya. Alhamdulillah arya pesan dari Gusti Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Saya pertama yang harus jaga beun-beunna jaga hubungna beun binina sepakuna manis sepakuna sedek sepakuna saepeun arena carana jadilah pemimpin yang baik jadilah contoh dan teladan yang baik debun Gusti Kanjeng Nabi cong khairukum li ahli. Wahai para suami termasuk mantan sebungambung ya adeun rek nah kedingakin bah bener engkau ribeni karo ngocak selamat saya ameng ruwa polero khairukum li ahli. Wahai para suami yang terbaik di antara beun sebagai kepala rumah tangga adalah yang terbaik di dalam memperlakukan rajina beung sebeung beun cong muntero eko cak laki bagus maka jadilah lelaki sepelak separaten kabinina ngerti ya tina make kocak cerek ke kancana kor kabinina pelak nak ya iya tapi alhamdulillah muncan potongan make keres lesep bencong iya dia tak kabeter Arya potongan silat ya iya justru mun potongan si atletis saya bertempuk ruang kok kabeter tak kok tepak keselember mun riah nje tak keroya den noreng reduk nunduk mun kamarin make ke atas kebek depak ya. Allahumma sholli ala Muhammad
lain penulangan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak ya nak ya, papakun esto, papakun tresna, tetap cinta dan sayang kepada Musdalifah apapun yang terjadi ya nak ya. Sekeni jangan pernah berpikir lain. Istri tercintaku dunia akhirat hanyalah engkau kasihku, Musdalifah tercinta. Alhamdulillah. Iya dah iya nak. Pokon cak nyal kenyul mau kita temu ben mirafiru la cak tole pakun Musdalifah ya cong. Iya Allahumma sholli ala Muhammad. Njak mun Musdalifah ngarapunga. Alhamdulillah. Ya pokon gagak deki Musdalifah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pacet ria saya kasokanin Allah cong, pacet ria saya kasokani Rasulullah. Jadilah lelaki yang betul-betul berprinsip kuat. Mun kira cek tak asat cepong-pong setia nak. Hari kan makin kau tandi eber apa? Lah. Jadi tunjukkan bahwa ben punya niatan yang baik ya. Alhamdulillah doa akhina bencong mater terus saking barokah dari Allah ya. Gusti Kanjeng Nabi abri contoh kalaban doa yang sangat positif. Barakallahu lak wa baraka alaik. Mater ben terus oleh barokah mulai di pungana sampai ke sosana. Mun barokah cong tidak ada masalah, no problem. Alhamdulillah tahu no problem bencong. Iya ilah sepenting ngiding kabar ya. Iya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sakina jong ya, kengai papakun sayang Musdalifah situng. Nomor 2 nak wa ayyu allimaha faraiduddin. Senga jegeh binina ya, cek sampai melanggar aturan agama. Lebih cek sampai binina tak salat. Cek sampai binina tak apasah. Cek sampai binina muka aurat. Ari tanggung jawab beuna. Mun sampai melanggar aturan agama apa boleh sampai tak ibadah bi beun torot maka beun saya bakal etunu. Tahu etunu kan? Yubarro. La bola beun saya kerang dah ada neraka laku cong. Makanya saya ngak beni demang tering bini. Tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga sungguh amat sangat berat. Lengah sedikit saja di dalam pengawasan, di dalam pengawalan terhadap rajina, resiko besar mengancam dirimu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam gara-gara lengah mengawasi salah setong rajina sampai menyembah berhala. Tak pangki ben Nabiullah Sulaiman, tindakan Allah Nabi Sulaiman dikeluarkan dari kerajaan, pecat dari posisi sebagai raja selama 40 hari. Apa boleh karo ngak kakek nak? Cek je merajaan toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngiding jong. Alhamdulillah iya anggu je. Pacan mun mantan anyar model reng duuh. Anggu. Iya mun ada noreng. Engko akal kon aja lah cong. Mun tak ada noreng deki embu. Nje pereng asaria. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Guh. Kan ngabasa kiro panering ngartin gelek saya pak kabin banyak ya kita tahu kecilan swarga dina pasabar ya mutu memolen tamoy. Alhamdulillah ngerti ya nak ya. Makanya cek senbusen dalam keberadaan apa-apa nasihati bini nale sapora nale cek lah telat siapa jenga sapora nale cek burlebur kena nangke takok raja peleina iya cek pakir kiri nak sambil sarosar sayangku cintaku dah iya mun paloh sambil pos nak. Iya, reng bini are popole ki ngode, makela kerok kul ngul ruana mun erayu ki nyengir cong. Deh iya, alhamdulillah. Mun tak percaya tanya ke bagian mantan sepon po alpo ruah. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngiding ya nak ya. Iya, 14 penisar kabininah ma akraman nisa illa karim. Tidak akan memuliakan seorang perempuan kecuali lelaki yang mulia. Tetibaan muntro tetireng laki mulja akin binina. Alhamdulillah.
lah ada pak bektonan di PC cerek beki ya lek mulai apa dah iya dah iya coba urusan ben kancana leng-ngaleng melolo cek ni romantan sebu ngambung ruah cong harus sebu ngambung pernah aneh berung ruah lah tahu cek mun malam lepcel lebih ni lengikik tadi sengelon ni pah bakun ngacepat serung berung ting tanya aki mi pernah berung teh bedendeng berung kan telen kiai gua ini dulu lanyar rongku Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sehingga ya no cek senbusen kangkui notoren binina mun bentak mampu notore tibi kerjasama ben metuana mator pak ale cek jenggal dai abah cek benoben ketibi cong matuan ro aja keroyok binina alhamdulillah mun parlo santrina siapa Musdalifah ya santrin kesiput atraki desa cabisaki mator kakalorane desa bahwa santrin saya mau Musdalifah pengko cengkal maleko pas ben kiai ben nyai na desa ngerti ya mun tak bebek kiai desa kebele kangko paham ya nak ya alhamdulillah sehingga Musdalifah makle bedeliau lena ben saya nyantreh abid neng pondok santren As-Saifiyah sehingga cek perwat lakenana ja apa kapan loh leberi mare ya Allahumma sholli ala Muhammad sabab lambek saban nikah punten gula tak kerja taretan tak kerja nikah khusus reng bini bi lebih mantan anyar lambek bede orang bini dengudah acabis ka Kanjeng Nabi ya Rasul abtina reng bini dengudah ki puru alake ya Rasul iya mi dena abtina nyona debu ya Rasul terote tireng bini solihah abtina oh ongkuan ben ping terus tireng bini solihah engki ya Rasul saya paling berat ping orang bini mula alake ngabektena kesalake saya paling berat kedingakin bahundria engki ya Rasul siap abtina orang bini sakama ping mula alake situng Allah tamna'a nafsaha walau ala dhahri kotabin sengak je ya maliak mun ikapan lolakena walaupun tepan beri tas onta apa boleh beri somor apa boleh beri dopor mulai kepala salake pate make kompora latinin salake lebah ampar mare iya tak ada ita kira kelenger odi boleh mun kelenger je ria boleh benambei Allahumma salli ala Muhammad iya maklek bagian bu ibu watawan redeki maklek ajar kejer ki ya Allahumma salli ala Muhammad teti deki pak bapak kabele karajin beung sebeng ngiding lek kuah mun reng bini re kapal reng lake ja apa euy ceuk ya malia sabab reng lake re mun kadung tak tuli ilatinin pakai cetak pindeng abu make gula heuy tretan mang kata ka pengajian lah setengah beluk mun rebek tak sapakat ki aloso abai minta tuli mang katau mun tuli ilatinin enjeu pak kode dah iya Allahumma sholli ala Muhammad iya nak saya ngak ya cong ya iya saya nomor telok cong engkau mesen kabeen are kalatok lantok karelah wa ayyut mahal halal berani berbuat berani bertanggung jawab bengal abini Musdalifah beun kau tu siap abergetin Musdalifah siap abelencei benar ya iya bagus di cong iya tapi mungkin nyaran sehari dua hari cendi gelu ambo deki pangojek beniser ahang rona alah pola ben detik setengah bulan ya cong ya iya ya insyaallah matuana tak kira berat ben make karo keluarga dalam midna saya penting atong rontong ben binina justru eka bunga eka seneng alhamdulillah keng mulai setengah bulan war keluar nak nyari perempekeun ceula ceuringah da ieu andi sampan ben aduh nyari sengki nak male jeri Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad apapun bisa ikalakoh ya torena saya penting tak melanggar aturan agama Allah make dadi tukang landu dadi tukang rao dadi tukang lapur ya toreh kasab sebagus yang tidak melanggar aturan agama saya penting rezeki saya oleh halal banyak sakoni insyaallah Musdalifah akan menerima dengan lapang dada alhamdulillah bukan hanya lapang dada
tapi ia lapang pin sakapin na rin na. Alhamdulillah senga alhamdulillah lah cek mustel tering laki ya nak. Iya makin kok ada nak rekan apa? Dia tak ngajak apa kamu lolo. San punasan. Marah berkat tuli masuk ke mobil. Abah engkau nyari berkat dan nak san. Mau sampai engkau mari tanya aki mulai pas berkat kalau paide siapa orangnya ben san. Oh ini nengir Roma apa aku ditanya aki ben bu nyain. Di kamu mulai kele tron Jumat ni palang mak hilang. Kau pengajian berkatnya lari pas tak mau jauh apa engkau. Ya Allah. Ya apa asam ngerau malam teh mau berkat sampai tade. Allahumma salli ala Muhammad. Terus sakin dia cong ya. Saya nomor 4 nak saya nggak pakai sabar odi ya nak ya. Ya lebih reng bini cong reng bini riana gempang kerso ales gempang buma kembu kadang saya nggak pengerti ben apa boleh saya dina cek saya Roma ada iya kia kadang ron sebui siapa tak nyampit nak iya besaki ledem gerendeman padahal beras banyak pelapak kena kopi gula kena ternyata pesena tak ada cong. Reng bini tak di mana satu podo ai. Mulai tadi pesek je pah petang alam nak. Paham ya? Iya alhamdulillah matar barokah abun ki rezekina ban ya cong. Amin ya rabbal alamin pacek sabar mun beda apa ban Musdalifah tule aram peka matowana tule aram peka po sapo de nyon pamangki nyon debu cebi katibi icong ban odi tak katibi alhamdulillah saya nomor 2 selamat engkau maingat akabeunnya ya bahwa beun ipakabin ban Musdalifah beni esoro tetisat pam beun senga diki pah Musdalifah pah koro joge pai kepai ben tak kok kerengi beni cong beni pakabin ben Musdalifah surah kebayana senga ngerti iya tahu caran ben tak tahu enggak lepas kun tahu deki cong waduh Ariel muladunni nak Allahumma sholli ala Muhammad iya enggak pak kun tahu dia masa tak tahu lamang tamu deki dah apa jangan perempuan kena beun bini nah alhamdulillah saya ngak ya nak tang pesan setong ka beun setiap beun apa lo ngatedung beun keluarga nah cek kelopai bismillah ngerti ya iya sabab de iya cong mun orang laki beun orang bini ri apa long tedung pas tak maca bismillah nak beni laki na sama sok ka ade cong setan akibat mun kelopai tak maca bismillah naudzubillah min dalik mun pas tetina foto nak foto na yakin tetina foto saya meruat karing tua karena riah leolena setan boleh makanya walaupun tidak ada hukum wajib nang syariat bismillah tidak boleh kau lupakan sehingga Musdalifah setiap apolong tedung ben lakena mun lakena kalau pai tak maca bismillah maka ingatkan dia kak bismillah nak kak alhamdulillah kenceng lanceng cong bismillahirrahmanirrahim lanceng galuna ari kalakuan kapuru bismillah maju langsung ya iya Allahumma sholli ala Muhammad muka-muka taretan sakater tortotor untuk ananda selamat sarang rajina Musdalifah manter teti ilmu barakah manfaat manter eka atiyah ebedana dalam ateh ben siap dijalankan dalam kaudien pen arena amin ya rabbal alamin.